Ngiyakhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Siyabonga abantwana baNkulunkulu. Sisidlile inkonzo. Sixolise umuntu ugqoka amakapisi amaningi. Nala mphuma khona mphume ngenkani. Kuba nginayo inkani ngaba ngikho la. Nginenkani yasezulwini. Nala ngiyakhona ngiyonyazini. Ngifikela siphathisa izinto eziningi kuyahlupha ke kuba nento eziningi ngoba akuhluphi njalo ngoba kudalwa ngemuntu wapho uNkulunkulu. uNkulunkulu angiphuce konke manje kuyahlupha. Ubona nje la ekhaya unganakanga nto usuwonile ngokukhuluma nje. Umfana wamkhwanazi mina silapha eThokozani lapha engiphuma khona. Kodwa ethempelini engulo sekhumbula. Siyabonga abagcotshwa uma abantwana bememeza niphume nibe bangaka. Inkosi izinikhumbule. Ngoba masibona nina siyajabula. Shuthi lento esikuyo ekaNkulunkulu ngempela. Imbi into engenabo baba nomama. Shuthi lonto leyo kusuke kumdlalo nje. Ngeke ke senizimpunga nibangaka bese nizodlala nje langini kanje. Siyabongela labantwana ngazi noma bona uNkulunkulu baphile yini solomoya ukuthi bakubabaze lokho abakubonayo. Ngoba umsebenzi kaNkulunkulu udinga ukwesekelwa zimpunga. Uma zingekho, uma singena ehlathini sokhishwa ubani. Kuyenzeka ke angazi kwaba njani nempunga sikisheshe nje ukuphuma njengoba nami sekinayo. Uthi ngithembile vele beyimi engene ehlathini. Angazi bese ithini ke lezi ingane. Ngoba lezi ngane ehlanipheka kabi. Asilandaba nempunga yakho bongena ehlathini ithi yongena bayodwa mpunga. Isabatha lesikhumbuzo sikala ngapha masikothe. Nabo lothayo labahangula. Umehle kabhekeka njengemsebelanga. Usigalo semithi emkhulu emncane yayiwela. Ngikhuluma ngemsebelanga yangempela. maNazaretha ngifikela ngizacela nginenkinga la ngikinye ibhulukwe. Sengikhuluphela senginomkhaba. Ngikhuluphase intodwa nje ukuthi kumenyeza igama lonyazi lwezulu. Nginenkinga impela ngikinyekile. Sezaqaqa uthaya kancane. Uthi uShembe lesikhuluma ngayo langaphasikothe usuke emzweni nasephakameni. Ukhuluma ngendaba yomuntu othi masebona uShembe akhuluphale. Lo muzi Sian kukhona omunye umuzi umuntu ayegila imkhuba ebulela abantu ngokuthakatha. Uma segula wangasangena umuntu endlini ngoba wawuthi mawuthi angena usezwana ezipho ezinde akudumela ngasafuni uphuma endlini. Sebekushishiliza ukudla bathi bemnika idoko ukuthi aliphuze uyolwa likhitheze liphele lingakanga emlonyeni. Bathi abantu hawu kade lusaphuza khona sikufuna. Kusho laba ebabulala. Manje ngaze ngayibona nabo ukuthi nabantu ababulala abantu imvamba nethalente bagida kakhulu. Noma ngabe inkosikazi noma ngabe indoda kanti yeyi
avuke ashone lapha akavuke lapha nithi awu yongena egijima ezulwini elikabani izulu bonile thini igilamkhuba zithi mayishumela ziyikhala zithi akholo kanti hayi mawukhuluma phela funeke nazi labantwana funeke bazi ukuthi lempilo abayiphila nje bebancane nje namhlanje na baqopha imovie baqopha ifilimu yabona impilo ayiphila afana kithi intombi yakithi sazokuhlala phansi idlale yebukwa uwe uma usukhulile sungakanampo baba sungakanampo akhokheli uyayijabulela ni video yakho usuyibuka nje ubuphila nje manje njengoba phela mfethu njengoba siphila nje la njengoba silapha nje ibamba nani la ngithi njengoba silebamba nani nje sizoqopha sitolisa ifilimu ukuthi ngolunye usuku uyothi usuhleli kukuhle noma kukubi uphila noma ufa ugula noma ugcuma isawudlala ivideo yakho ukhula ukuthi umuntu umuntu wenzani uyayijabulela nisiyibuka na ngakuhle bafowethu dadewethu ukuthi le video iqopha manje impilo yakho uyayijabulela kusasa uthi ushembo lapha masikotho lusuke emndeni sephamini uthi ngisuke eMaputo kwelase Mozambique ngithe ngikhona kwafika abantu bahlala bashawulani bezonikela uthi khona inkosikazi nje encanyana ngomzimba efike yahlala lapha yana eduze yangeza ukuzonikela banikela abantu baze baqeda ithi thema sebeqedile ukunikela yayisiza ithi cha mina shembe angeswele lutho ngiphila kahle ithi ngiphila kahle ingane zami namadodakazi ami agane wonke afika azale emzini agane kuyona namadoda namagane wonke afika azane ingane nginabazukulu ngiphila kahle ngeselutho angizile ukuzonikela ithi kodwa shembe ngangifisa ukubona baba wakho ithi ngizwile ukuthi sokhona indodana yakhe ngase ngifisa ukuthi ongenani ngibona indodana yakhe ithi njengoba sengibonile shembe sengikhuluphele njengoba sengibonile shembe senginonile ithi ngukumahlombe angazike lo nkosikazi wesho ukuthini umele sekukhuluphele ngoba nomzinjana nje nebaza ukuthi bangale abakhuluphala ngoba bahlihlahla thina sibangaka nje kuhle sikuhlala hayi ngoba sikhuluphela ithi ngazo esho ukuthini ethi usenonile yasujikela thina maNazaretha yathi unenhlanhla umuntu othi mabona ushemba khuluphale sena bathi igama nje lonyazi maNazaretha engifike libizwa la ekhaya ngavele ngakhuluphala maNazaretha ingcwele la ngize ngomsebenzi wenabatsho yabona labantwana masingabaqoqanga nje uNkulunkulu esikhiphile isibusiso wathi siqoqela abantwana abangamaNazaretha nabangewona ngoba ufuna uqoqisha abangamaNazaretha ngoba bazalwa amaNazaretha kodwa bona abayiwona amaNazaretha ubhlungu umNazaretha uzala ingane ngelona iNazaretha uthi manje akhuluma naye ingane ikubona ukuthi hayi phela esinye isikhathi kwakuyesinye isikhathi ngiyajabula nje mangibona insizwe ezincane ezinhle ezifundile nibahlwa kwasezulwini njalo hayi ngoba nibahlwa lokhu kwasemhlabeni ngaze ningabaza la ngingcuma amadoda nibahlwa kwasezulwini nazela bahle go ngisho kwasezulwini yabona umuntu umeno shembe muhle ingakho nje sihlupheka bafana bafana nibe strong bafana bakithi nibe strong ma imbalance yathandwa zimpukane imbalance yathandwa zimpukane kuhlala impukane kanti impukane mayisuku uzoshiya ukungcola kuwe anoqaphela bafana mono shembe umuhle uma befika behlela abantu wena yakhanya makumnyama wena yakhanyisa ngisho akuthiwa ungena egroundini yakakora umfana wakho umshumayela akabashaya amagoli ngalethi khale ufuneka esontweni awuyamfuna ucoach yamfuna umphathi weclub ngoba unekhono makuthiwa khandela iclub yokudansa yayidansa ingane eNazaretha kufanele ingayi esabatheni
strong ngoba uze emdansweni anoba strong ngoba uma umnazaretha uhleli uswela ngisho amantombazana ya ikuswetho wathula nje yabathazibo wathula nje manje nalabo ufuna ukuzazi ukuthi wena ngubani njengoba silaba gcotshwa sizokhumbuza lezi intombi nalezi insizwa ukuthi zona zona madodana asemhlabeni zamadodana amadodakazi onyazi asifani nabanye abantu kodwa masiphuma la njengoba nizophuma university niyema boarding school nangafunda la boarding school la King Bhekuzulu 86 87 yeye bengaphuza abafana utshwala kanjeni ngasizokuthi khona umfana owangimele neclass nje ethi yodwa nje mkhonazi iclass ngekudako akuncenga umuntu yabona uma ungena esonweni uyancengwa ungena kamnandi esonweni khona umfana wafika impela uyicambalele embhedeni edomi ame neclass athe yodwa nje mkhwanazi ngeke udakwe akazi kanjani ngoba imvama umuntu mawadaka uphuza kakhulu so sekuyizela nje abanye abaxabana amantombazane kwenye college wathi kuntambami kunento la ekulezingane kudansa la yaphuza intombazane avele yabo nje uthathisa manje esemhlabeni intombazane uthi ndiza athi ndiza yakibela phezulu lapha stage asicube yalimanta bazana masi ibuye lapha esibhedlela isikokile uvumelele ukuthi ngidize ukuthi akuthile noma wewe ucela ukuthi ngidize ushemba skip endabeni enkulu maNazaretha ngolunye usuku inkosi la ngikhuluma ngensizwa yomlungu eyavashela omunye eplazini uma efela umuntu efuya inkukhu uma ekhipha ukudla ezizi inkukhu zidle bese bona inkukhu engathi ihlukile kunezinye bese ikhomba ethi naleni inkukhu athi la he yampela inkukhu la athi hayi kodwa lena ayifani nezinye lena ifani nezinye mana engikhuluma kabi sengikhuluphele asakhulumeki uthi lalela-ke kusasa uma ufuna ngukukhombisa le nkukhu ukuthi akuyona inkukhu lena ingena sezulwini uthi sizokhuphukela entabeni ekuseni kakhulu lingakaphumi ilanga eMount Kenya uthi sizokhuphuka nayo le nyoni uthi sifuna ukubona ukuthi yona indiza njengalezi ezinye ngoba inkukhu yona iyafosa ihlale phansi iyafosa inkukhu ngazuthemba uthandisa uthi nangempela uzofika phezulu siyithele sibhekise empumalanga bese siyidedela uthi makuyinkukhu izobuyizela ekhaya ithi kodwa mangeyona izobona la kungeyakhona bisihamba nomphela ingaphindi ibuye uthi bakhuphuka besicongweni sentaba uthi bafike bayidedela kuthiwa yandiza inyoni yazaphela emehlweni ithi ngutshenile ngathi hayi akusiyi inkukhu le inyoni yasezulwini kodwa kwenza ngathi isiyinkukhu ingoba isihlale kakhulu nezinkukhu yazaphinda uyangathi inkukhu nawe mNazaretha kuzokwenzeka masuhleli nabantu abona maNazaretha busiyekhohle ukuthi ngumNazaretha silaka nongoma namhlanje na angazi ukuthi nabashi banjwe yini ukuthi ingagcwala unongoma wonke amasosha ngaka nenzana amavila wangena kuleli bandla yazi baqotshwa sisizeni ngifuna ukwazi ukuthi uma labantwana bayaqoqekile phansi konyazi songena kalulu isitha sonyazi futhi ngifuna niqonda baqotshwa ukuthi makhona ongayifuni nabasho la akahleli ebuhleni uyahamba lokho ngisho nje ngaphandle kokusaba lokwezelela bathi ngesilungu without fear or favor ngisho lokho ukuthi uma nje kukhona umgcotsho la ozokhahlela indabasho awuyahamba ebuhleni akahleli ngisho ngoba mongabuka nje manje la kuneyinkinga khona abagcotsha baneyinkinga abakhona sebehambile nabasazohamba nabahamba izolo bothi yahlehle yababuka ayikho nabasho bayifunanga bonke abagcotsha bathandina basho sihleli nalo ehleni asina stress
sihlumuya wonyazi ngizomcela baqotsha bakulelizwe ukuthi ngizulela ukuthi seyazazi indaba zabanongoma ukuthi amathempeli la ku180 kodwa amathempeli abhizinisi nabashe awakadluli na ku20 njengoba ngila ngizovala u2019 la u2020 wonke ngizowuhlala la eZululand kade ngihlelile Mosokuthukele ibhodo lonke unyaka wonke u2019 bengihleli khona ayiphili nabasho khona unqambuthi umuntu ongayifuni nabasho ifunwa unyazi wena uzothi ulandela bani kanti cela nisize mabefika labafana bezongqonqoza ukuthi umvangeli kule ndawo iphethe besicela uhlanganise lonke lamathempeli ayisihlanu noma ayishumi sicela ukuzobona abantwana uvume umvangeli yazi ngicela angithembisa baba bese nibabheka into ebhlungu ke ayike into ebhlungu ukuthi sithuma abafana abasezimsoza uNkulunkulu kanti ubona bagula emakhanda isifo esikhulu kuleli bandla abantu bahamba bayaphila bayayina kodwa bayahlanya linkingi uhlanganisa washa olisakama kunabantu abagulayo lapho kuleli bandla angithi manje abantu abazi ukuthi kahle kahle umuntu aqale ngokuhlanya akaqali ngokungcola uqala ngokuhlanya seclean ngeza nje useyahlaya ukuthi seclean abantu abazi ukuthi umuntu akaqali ngokungcola uqala ngokuhlanya ngokuya gegeza zonke isuku ekhawe kweqisa usuku lodwa kweqiviki amabili inyanga zinyanga unyaka mabethi abantu uyahlala kade baqalesa ayina uNkulunkulu asisize bakithi asiqedela abantu abagulayo bagula abantu kakhulukazi amaNazaretha angaza ngenwe yini amanga angenele ngishingane ezincane labafana labindlela banamanga ngayo kodwa njalo bafana nifuna uba yini nijaheni ningajahi bafana kukude lesakhona indlela ande lona ningajahi bafana bakithi uyabona umuke wayibona wena ukuthi kufanele ube uhlalo usugejile mfana uzobohlalo ongenawo moya kaNkulunkulu umuke wayibona wena ukuthi kufanele ube umshumayela kufanele uyibone wena funa kukwehlela umshumayeli ingakho mina ke ngicotshwe indoda ngokukholoza ama ngicotshwa indoda engaboni kahle ukuthi ngicobelani kanjani ngifuna ubizwa unyazi mina ngimkholazi inkosi abakhosi thatha ubhoko thatha ubhoko awukhosi igcwele ukhuza ingcwele kodwa ngeke mina vele kusuke nje indoda yangakithi futhi ngangakini usuku yazi kahle ke lemkhuba yayo ithatha ubhongo nqama kusho indoda kodwa makusho uNkulunkulu kulungile eNazaretha siyafisa kakhulukazi iZululand ake simemezele ku-National Conference iZululand ibi Midland suka la izoshaya othukele eScott namhlanje iZululand isi-region ngesingayo manje ngihamba la endleleni kazi uNkulunkulu wami uzolithatha ikomiti labantu abaphilayo ngoba phela ugula akuyi ngokwakheka komuntu yabo khona abantu abathembisayo abafundile abanemali abasezamnandi kanti hayi ngaphakathi ekhandeni akhulutho nasenhlizweni nje umoya ukho ngathi ngathola abafana nezintombi kakhulukazi abafana thola abafana abazokhuthala man abazomaza uNkulunkulu abazohlonipha abazoyithoba ngoba labagcotshwa laba ayikho into ebahlanyisa njengomfana ongahloniphi uma ungakhombisa nje ukuthi uhlaza uhloniphi we ngeke iphindi bekhona inabashu kulonto leyo kodwa sebeyayazi labagcotshini nabashu uma wenza ungakhona bayosho ukuthi kodwa akuyo lesiyaziyo thina bafowethu lona ngoma lo nje lomkhulu ngayo ngikhe masabridge nawu 3 uwodwa 2020 ngizobe ngakhela ngizomanye ngiqashe la amahlabathi ulundu nongome Fred ungene etsheni uceza uyidumbe uphongolo umhletsheni hlabisa iregion eyi1 le ngonyaka ozayo 2020 amen
anisewona iMidland nini ni Zululand region manithanda kulishintshana nifunye lesizulu nolishintsha nisemandleni kodwa nje isho sinalo kanabasho kuvele kusuka abantu abagula kube yibona abagijima phambili bezazi bayagula kodwa umuntu megula akayibona khona umfundiso wathi yabona umuntu mombona ukuthi uyagula umtshele ukuthi uyagula athi yaphila ungabomphikise ize noma umbona ngiyafisa bafowethu angasi zokhetha bani kodwa umuzazi mfowethu ukuthi uphambene ukuhamba kwala ekhaya abagcotsha bayanaza abagcotsha ukuthi wena uyazalisa awuhlawuli awuhlabulukile ukipitile kodwa futhi uvuluse phambili bro hlalweni abasha ukudikanda uyashefa uyaphuza kodwa futhi wosuphambili futhi bese bethi abagcotsha lo muntu uzothina einganeni zethu njengoba nje ngoba sifisa ukuthi umuntu oma sikho ngcwele maNazaretha kodwa sizone ezama ukuba ngcwele sifisa ukuthi umuntu ozoma phambi kweingane athi mekhuluma nazo ayithele ngomoya wonyaza hayi ngomoya wakhe ngoba uma wena uyisidakwa ugunda ikhanda ungahloniphi udelela sho zonke lezi ngane zoyifunisa ukudelela nokudakwa ayike nehlubula umoya wami ngizwa lapho ukuthi kunensizwe ezisina kwanabasho ekeyiphume ngisho number 1 kodwa ngizwe Newcastle to hey akada holo mfana shwe wangitsheleke lo line lo ophethe umuntu othi mefuthi indweba afutha abantu ngomoya kaTshwala ukuzophumani lapho sifisa labantwana bazoba iqiniso liqala kuwe mfowethu liqala kuwe iqiniso uyikhokhela wena ukuthi uyibuke muba umuntu ongakwazi ukuyibuka yena uyibuka ukuthi kungifanele yini mina noma sebengikhomba ngoba phela ubhaliwe ukuthi unjani oxolise ukuthi hayi hamba ukudlala uFront line ngizodlala uBack line no back line siyawudinga bakithi kuzamagola ngangeni nese bezitrack mawubona nje ukuthi ngekulunga udlala phambili odlala emuva mfowethu nawe member ye-team sifisa abantwana abanjani isilekelele bagcotsha kodwa bengifisa ukuthi masibuye eKenani siya eKenani nonyazi lwezulu phela uthi ushembe ngolunye usuku emzweni nasephame lapha sikode kwathi kuvala inkonzo ukuthandazwa bathandaza abantu baza laqeda awukho amen esihlalweni angazi kubani wavula amehlo avulwa yini wavula amehlo athi yabheka inkosi ayikho ethempelini inkosi ilanga Thekwazi umfundisi uKhumalo wangaleso sikhathi ayelo manje wathi mina angazi wayebona kanjani umcotsho ukuthi inkosi ayisekho ukucinyeziwe uNkulunkulu ke unezimanga zakhe mhlawumbe lafikize athasekho uthi ke basebephuma kaTshwane lelo suku yakhala ethempelini njengoba isiphumile kuthandazwa nje yathi iphethe idukile imhlophe ikhala ithi ke masebeya kuyo ithi manje ibona kungena abantu abaningi abayofika la bephikisa yonke into yala ekhaya ithi bafike baphikisa yonke into nothi niyakhuluma niyabatshela ngokuhamba kwala ekhaya njengoba ngikhuluma ngokudaba njena nothi nomncimi uthi baphikisa yonke into la ekhaya beze bephikisa ngisho uShembe uqobo lwakhe uthi mbona laba bantu abazogcwala la ithi kodwa kosebeniphikisile anosale lime emasangweni nibatshele ukuthi izwi likaShembe liyaphila futhi liyagcina ithi noma emasangweni batshele lokho nje kungcono izwi likaShembe liyaphila njengoba sitshela umhlaba ukuthi izwi lonyazi liyaphila futhi liyagcina unyazi lwezulu ekuqaleni unyazi lwezulu ekugcineni
Angikhathali umuntu noma engathini musibani bani engathini seyithanda le yankosi ithandwa ngisho abezimbungculu ezingawona ngisamanazaretha ezivele zithi asifuni umuntu thina siphila ngawo le ndoda zibambisa ngendoda khona insizwa ezinganqeni ukunquma ikhanda lomuntu khathe ubuka isono zibonza ukuthi zithi akunquma khona insizwa kodwa zithi hayi nisitshele badoda thina siphila ngawo le ndoda angazi umhlaba ufuna kanzakalani nohulumeni wethu kathi uNkulunkulu engamsiza nalento azama ukuyenza ngempela uyenze kahle ngoba hayibo uNkulunkulu lowana hayibo uNkulunkulu lowana unyazi lwezulu futhi angazi ukuthi sibani singamguqela emhlabeni kukhona unyazi emhlabeni hayi must become forget wayisho ufuna izintshebe nabakhohle bakithi sikhonza unyazi lwezulu futhi sincengile sincenga umoya walo ngoba siyawufuna amaNazaretha siba abantwana abasindisiwe singadlulwa zingase emhlabeni ezisindisiwe sidlule singamaNazaretha ukusindiswa wethu thina amaNazaretha sisindisiwe thina we Nazaretha sonke bavangeli ngoba nalithanda unyazi neyithanda inabatsho cela ukuthi umvangeli nomvangeli mesuka la afika ahlangisa abashumayeli bakhe bese beyasibiza mfuna nongonje bomkhulu kangaka siuqede nje amaviki amabili amathathu masibuye eKenani sizogijima thina sizilima ke masebenzela uNkulunkulu asibuka ibank statement ukuthi thini asibuka igauge yemoto asibuka amakhilometer ukuthi izofuna iservice asibuka yonke lento lo awusabungisha amahamsi lawa siwagibela nje amahamsi kathi ngisuka le esiphiweni ngashaya ipothole lapha qhuma ithayi athi ngise ngilifakile ithayi kwakhala kathi kulibele neshoki ngathi ngiyawafaka athi 7,000 amashoki akunadaba ngoba ngisebenzela unyazi sifuna abantu abanjalo kodwa ke laba abaganiwe masebenzela inabasho ngithi ngikhuluma iqiniso njalo ugcina sangathi akusami kahle ekhaya awuhlali kakhulu ekhaya masebenzela inabasho wena ubuye naphila bethi yabuya bubuso ibuza umbuzo wodwa ukuthi uShembe uhlala nini nabantwana bakhe la bahamba uhambo bahlala nini ezingane zabo ngingcono mina ngoba ngithola ithuba njalo ngeweekend ngifika ngolwehlane ebusuku ngesabatha nifukile bekhona zinaphila ngiyahamba ufuna abantu abazoyinikela niyeza bamakoti bakithi kodwa enye into ebuhlungu ezona ngikhathe nomakoti lokhu kuduma kunabasho kodwa ungadume ekhaya mina ngidumile ekhaya ngidume kahle ngithenga nje istar soap cabanga lestilule sitheba yini empela ungabe ufunani umakoti thenga green pepper mfethu nguthenge nyanithipisa njalo ufike ekhaya mfethu ufike ushaya ifridge uyithi inswi konke nje kucwala nje emakhabetheni kodwa mawuzoloku ukhawa inabasho kulanjiwe ekhaya uzoxabana nkosikazi uzokushiya amakhosikazi abakholwa kade nani niyawasukela nje ngoba nwanike into ayifuna mnike unkosikazi into ayifuna yonke into ayifuna umnika sutha athi usuthi bye ngisakona ngoma asuthe anti ngithipisa lezi insizwe sikhona amakoti abancane abazani nendlalo amakoti abancane funa hlahla suthi nje hlahla suthi nje
sene mintamba muthi kadokotela uyasuda nje busuyaphuma ke yosebenza umsebenzi kaNkuluNkulu ngisho ngabuya nini momshiye suthi uright amen nezokufanele bafowethu engafanele ukuthi nidume la ukuthi makula ufika ushawa 10,000 kodwa ekhaya imali ayikho siya January nje ubhizi baba uthi ufuna ukukhipha umhlanga ufuna ukuhlala khona awukhulumi ngestationery awukhulumi ngeuniform hayi baba yakusona kufuneka impilo ibalance bafowethu mhlawumbe into eyasebenza umsebenzi kaNkuluNkulu nomndeni ethi khululeke ingoba impilo siyibalansisile ngiyafisa abafana bazosebenza lo msebenzi yabona uma uzosebenza usathi wena upetrol ufuna ufakele upetrol awukafiki khona mawusathi ngeke phela imali ezingane zami le awukafiki khona thina basisebenze ngo1990 ngikhuluma njalo ngoba umsebenzi wenu uzothi xaxa maseni iregion akusafani kodwa mugula mfowethu uyibone wena ukuthi yagula ubuyele ekucela ngawulimaza umsebenzi kaNkuluNkulu so likhanda ikomiti le region kodwa wonke umuntu akasebenze lapha khona simbone lapha khona ukuthi hayi kuyakhanya la bese siyamdonsa mina ke mangizokhetha umuntu ekomiti le region ngiyalinda ngilendlini yakenhla uNkulunkulu azangikhombisa ngize ngageja ngiyangimbuke nje umunye esejaha ngithi nawe kubuyazi ukuthi ayangena esikwadini lo akufanele uyibone wena kodwa futhi mawusebenza usebenza ngothando uyinikela ungasebenzi ethi ufuna isikhundla ngeke uhluleke ngoba ungasithola isikhundla uzohlubuka ushiye phansi sinabantu esibaziyo thina abaphuma iguqo kwanye bavika umshumelo omunye kwangaba uye isiguqo nezingane zakhe ezo4 nonkosikazi mase kufuneka umnikelo waselinda awu sithatha lebala bakelabude eThekwini kodwa uphumelani vele yafuneka phela imali kubala amathempeli wena ngomsusu wafuna ngisho igama kodwa nosingise ethempeleni uphumelani ngale ngibhokisa ubeka ithempeli mase kufuneka imali omhlangano elinda awu thina sinabantu kanti uyaphi ushiya abantu awu liqinisa lifuneki bacotshwa ngizothi umsebenzi mkhulu seshilo uhlala kwaNongoma ukuthi inhloso okuhlangana la ngijabule mbona uzakwethu uShabangu ngithi akakhulume ngaphambi kwami ukuthi ngikhulume uyangigolozela ngumdiscipline nje mhlakalweni uthi indaba ngimthume angigolozela ya kodwa ke bengifisa abeke nice na committee likazwelonke lenabatsho samthanda uNkulunkulu amanga maningi ithi inyanga ezulu phumane emangeni maNazaretha nami ngeke ngahlala kuwo kodwa sengiphumile isho inkosi izenza umuntu fisa ukuthi ke bagcotshwa nisilekelele uma iphambuka lezi ngane ngifuna inamba yami so iqondile thina siyisabi ungokona umsebenzi kaNkuluNkulu ngifisa la kwaNongoma ngonyaka ozayo amathempeli engaphezulu kwa80 aphele sekunenabatsho khona nebona itarget yakho shenge isihlalo nekomiti lakho ngicela ukuthi nje amathempeli niwabala la ko1920 anenabatsho ngifisa kuphela u2020 over 80 temples bese nenabatsho niyaniza ukuhlala nini ngokithima uNongoma wonke nje obungaka enyakatho neningizimu intshonalanga nempumalanga labagcotsha bakhombisile ukuthi banithanda njengobela ningadlali ngathi into abagcotsha bafuni kanti indaba ikini nihlula ukuhola umsebenzi kaNkuluNkulu ni okwethu kunisupport wenza ukithima unonoze kubagcotshwa uvumile umvangeli umgabhe kwahlabisa sizohlala namathempeli akhona ubusiyasithinda sigijima njengoba ngisho unyaka ozayo wonke ngudedicatele iZululand nje unyaka ozayo wonke angenqenike mina mase ngifikile angisabi ngonyazi lwezulu nowabe indoda ingakanani nje ngeginqa ngonyazi ngigwala kamalungu ngekho unyazi ngibaleki ngambona mphinqa amehloke ngiphethe unyazi lwezulu ezandleni nasemlonyeni ukuhlala lona siyabonga abagcotshwa siyabonga ukomiti la kwaNongoma siyabonga abazali lo msebenzi ngekube lutho ngaphandle kwenu sibuye eNyukhasela mbabonile abanye bala kwaNongoma bekukuhle sabika uNkulunkulu wethu ukuthi kube kuhle lingayinaki lento ekhulunywayo
ukuthi sidla imali eyibhika. Cabanga mina ngidla imali eyibhika mina. Abanye bathi sidla 8 million. Ningi imali esidlile. 10 million, 8 million, 4 million, 1.2. Hey bhika, ningi nje imali esidlile. Kodwa ihlukene ayilingani. Uyazi uMshumayeli uNdwandwe ukuthi umkhwazi uqedile imali eyibhika athenga uMercedes. Sengisho ukuthi kunabantu abavele bathi njena sigebengu lezi. Kodwa maye bayakubiza abantu bengakuthuka abantu okamsebenzeli uShembe. Awukanikelwa bengakuthuka abantu. Asinandaba ke ungabe ususizakala ngamanga. Thina imali asidli, ithini esinikelayo. Mase ninikela nje la. Nizonikela ngithi. Konamhlanje. Bengasho ngani ngidlule bank. Phathi imali eningi ngizonishaya ngo-e-wallet. Nkosi buseni izwele sibuyisela kubavangeli benkosi. Siyabonga abangcwele amazwi amahle esiwaphiwa uMshumayeli wenkosi. Sizophetha lo msebenzi ngehlabelo 237 sakhile eqabeni uzosihola inkosi ayibusisa ukuphakama kwebandla.